Аспыссас ытык көлгі Сағар Республикатын Илдар Айсен Сергеевич Николаев бұғатчы жағылынан бұғыр сұлыспа уан байыстағы тәрәті тәрілін юріля бұғыға майгыға бұғатчы дастыбырынетін тұппыттары онына Джон Норотин негер бәйіні қарыстамаққа өлелерге бәлемдерін туынан андағай бұттыра. Сейлі татата бұғыр сұлыспа өлетін туынан кепсейбіт. Биһиги улуспутугар икки улахан өрүстääхпитинен үгүс үрәхтердääхпитинен саа-сайы үгүстү каһылгага кирербитинен илинеңерге сирор тота боларбытынан онна бир дойдулаахпытын Кентен Тросов улус алтынын кытта бирге өлелеспиттерин түмүгер батарят бар болбута. Салаятчынан Павел Попов анаммыта. Күн бүгүн таатта чурапчыл устарыгар бести байастаах үлели олороллор. Кихи тыга хүттаана, кихи уга хүттаана, жига хатанан қаллағына, дорожно-транспортные происшествия лагают. В основном кихига джахна, он таттега бедер, он кини тахаттан томпага меканга ртует, меканга моста джамутер обеспечение безопасности на перевозку людей ртует. Кига хаска канга укалерга кига улалавипет, каблака джупет, он нина. Терилте техникоттунан балатча хатчылынна, сола ийе соқ серге уга талбы сылжабыт дәһелләр. Степан Игнатьев быйыл үләгә саңа кирбит. Өрүс берегер улаппыт болан у моторун дегеттер баһылыр. Мен ответственный һәм бу холоры мотор булар. Бу урус бот 45-тен лодка вәтә моторный лодка. Онда ул Микатсо 6 тоннах подвесной мотордах. Бу хикенене улланы бу хайыңга кемгә навигация кемгәр жон каҗаһынга төләбитер тох тугын боларынан онда бартыгыр туттабыт. Бая алдан өрүскә бихи туханаммат абраннут. Бу бихи билиңгә Аллаһ путуар Аллаһ надалах. Аны мен бу элевенен кен туттабын диннәх эрке хүләтә онна бу баһачыен киһә хамай бир надалах иде диханыбын. Ыксаллах кемгә ылыбыт киһәкә сөптәк баһарынылар устук болатчы. Бу түгәнгә бир бастакынан көмәгә калар быһыр сулуспа баястарын толуру жолуру дир эпетнестә хүләләреттән Жон Сергей Логор суһур куттал туратылган сөп. Вера Матвеева, Саха телевидениете, Татта.